Kuri Putin, politike mpuzamahanga niyo yashyize imbere. Mu myaka 20 amaze ku butegetsi, intego ye ni ukubaka Uburusiya bukomeye mu ruhando mpuzamahanga kandi butinyitse biturutse mu guhuza igihugu ndetse n'agahinda bavanye mu ntambara y'ubutita. Bimwe mu bitekerezo Putin agenderaho, yigeze kuvuga ko ari we wese uticuza kuba Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti zarabayeho, uwo nta mutima agira. Mu kwa kabiri k'umwaka wa 2007, Uburusiya bwari butangiye gutanga agasopo ku bihugu byo mu burengerazuba. Putin mu ntangiriro za manda ye wari waratangiye kwiyegereza ibihugu byo mu burengerazuba, yaramaze kubona ko yabeshywe. Atumiye Munich muri forumu yiga ku mutekano w'isi, yagaragaje uburakari bwinshi, yerekanye Amerika nk'igihugu cyishyira hejuru kigafata ibyemezo ntawe kigishije inama. Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге isi igizwe na pole ebyiri ni iki? Mushobora kugerageza kugoreka iyo mvugo, gusa bisobanuye ikintu kimwe: ubushobozi bumwe, imbaraga zimwe no gufatira ibyemezo hamwe. N'isi ifite umutegetsi umwe ari we unagenga byose. Turabona urwango rukomeye kandi rukura ku mahame shingiro y'uburenganzira mpuzamahanga, kubera kamwe mu mategeko urebye neza hafi ya yose agenga ubutabera bw'igihugu. Mbere na mbere, uhereye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika agera mu nzego zose, haba muri politike, mu bukungu ndetse no mu burenganzira bwa muntu, yivanga no mu bindi bihugu. Ibyo ninde wabyihanganira? Ninde? навязывается другим государствам. Ну кому это понравится? Кому это понравится? Ni imbwirwaruhame Putin yerekanye umujinya n'uburakari afitiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni nabwo Uburusiya bwari bwongeye bwigaragaje nk'igikomerezwa mu ruhando mpuzamahanga, kigenga, kidafite aho kibogamiye kandi gifite amahame yacyo. Ni imbwirwaruhame itarakiriwe neza mu bihugu byo mu burengerazuba, cyane cyane Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku rundi ruhande, ko ari nko kugaragaza ko Uburusiya bwongeye guhaguruka kandi butangije indi ntambara y'ubutita. Kugira ngo iyo ntambara yaratangije ayirwane neza mu buryo bw'amayobera, Putin yahisemo Sergei Lavrov, minisitiri w'ububanyi n'amahanga, nk'uburyo bw'imirwanire. Umwe yari agiye kwicara ku ntebe y'urugamba, undi agiye kwicara ku ntebe y'ibiganiro. Intego: gusubiza Uburusiya ishusho yahoranye nk'igihangange ku isi. Guhera muri 2008, Putin yashatse amahirwe yose ashoboka kugira ngo yerekane intego ye. Imbwirwaruhame Putin yari yaratangiye Munich asa nk'utanga agasopo, OTAN yabyimye amatwi, ikomeza intego yabo yo gusatira imipaka y'Uburusiya, hafi kurenga ku murongo utukura. Nyamara Uburusiya bwo gahunda ni imwe: nta gukora ku muturanyi wanjye wa hafi. Muri icyo gihe, OTAN yatangiye ibiganiro n'igihugu cya Ukraine ndetse na Georgia ngo byinjire muri uwo muryango. Ku ruhande rwa Putin bwari ubushotoranyi buturutse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Putin yahise yirwanaho. Mu gihugu cya Georgia, mu duce duherereye mu majyepfo yaho, hahise hatangira imvururu zikomeye. Wari umutego Uburusiya buteze Amerika ndetse na Georgia. Muri icyo gihe, guverinoma ya Georgia yari yizeye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziyobowe na George Bush zizabafasha kugarura amahoro muri utwo duce. Nibwo bagerageje guhosha izo mvururu. Ibi byatumye mu kwezi kwa 2008 Putin yohereza ingabo ze muri icyo gihugu, maze utwo duce twose tubona ubwigenge, twiyomora kuri Leta ya Georgia. Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta bufasha zigeze zitanga kuri Georgia kugeza yambuwe utwo duce two mu majyepfo. Georgia yari itakaje 20% by'ubuso bwayo. Nibwo bwa mbere nyuma y'isenyuka rya Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, Uburusiya bwari bwongeye kugaragaza imbaraga n'ubuhangange. Iyi ntsinzi yari ikubiyemo ibintu bibiri: intsinzi ku rwego rwa gisirikare ndetse no ku rwego rwa politiki. Nyuma y'iyo ntsinzi, Putin yagize ati: mu Burusiya ikirura gifatwa nk'umwami w'ishyamba. Ntabwo kijya gitekereza kwimuka ngo kijya ahandi, ntabwo cyakumva kimerewe neza, ntabwo cyakwemera gusiga ishyamba ryacyo. Iri jambo ryari rikubiyemo ubutumwa bubiri Putin yahaga ibihugu bituranye bye OTAN yashakaga kwinjiza muri uwo muryango. Bumwe yagira ngo abereke ko mu gihe baharanira inyungu zabo bashobora gukoresha intwaro n'intambara. Indi ko ari ukubaburira ko naho bashaka kujya babizeza ko bazabarwanaho iyo intambara irose batahagera. Yavugaga OTAN. Indi ntambara yari ikurikiyeho
yari igiye kubera mu gihugu cya Ukraine. Mu mpera z'umwaka wa 2013 Ukraine yashatse gusinya amasezerano n'umuryango w'abibumbye ndetse na OTAN, ibintu Putin atifuzaga habe na gato. Uburusiya na Ukraine ubusanzwe bifitanye amateka yihariye kandi akomeye. Yahisemo kubaha ubutumwa bubaburira. abafatanyabikorwa bacu bo mu burengerazuba bayobowe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifuzwa kugengwa muri politike yabo, atari uko ari uburenganzira mpuzamahanga, ahubwo kubera amategeko y'ufite imbaraga, na Ukraine ikaba yifuza kuba nkabo. Abafatanyabikorwa bacu bo mu burengerazuba barenze imipaka, bari kwishyira hejuru bigize ntibindeba aho kuba abanyamwuga. Kubera igitutu cy'Uburusiya, Yanukovych, perezida wa Ukraine, yahise yanga gushyira umukono ku masezerano n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi. Ibi byazamuye uburakari ku gice kinini cy'abaturage ba Ukraine bari barambiwe kugendera ku mahame y'Uburusiya. Mu kwa 2014 habaye impinduramatwara yitiriwe Maidan muri Ukraine ihitana abagera ku 100. Mu majyepfo ya Ukraine, mu ntara ya Crimea, ahari icyambu cya Sebastopol, niho honyine Uburusiya bushobora kunyura bukagera mu nyanja zo mu majyepfo, agace gakomeye cyane ku Burusiya. Unyuze mu bunigo bwa Turukiya, mu ndimi z'amahanga bise Detroit Turque, ugera ku birindiro by'Abarusiya biherereye ahiswe Tartus, ni mu gihugu cya Syria. Ibi birindiro bifasha Uburusiya kuba byaborohera kugera kure hashoboka mu bindi bihugu no ku yindi migabane. Ibi byatumaga Uburusiya bwikanga ku icyo cyambu cya Sebastopol gishobora kwigarurirwa na OTAN igihe cyose Ukraine ishyize umukono ku masezerano yo kwinjira muri OTAN. Kuba Abanyamerika bafata ku gace, ubutegetsi bwa Putin bwari kujya mu mazi abira, kuko no kumuhirika byari byoroshye cyane. Imwe mu migani y'imigenurano ikoreshwa cyane mu Burusiya, hari uvuga ko wacukuye agwamo. Ibi bikagaragara cyane mu mikorere ya Putin, kuko imitego ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika igamije gusubiza igihugu cye hasi, we yihinduramo amahirwe yo gukomeza kubahashya. Icyatumye bafata umwanzuro wo kwigarurira agace ka Crimea, kuko yabonaga katarinzwe mu buryo buhagije. Igihe icyo ari cyo cyose Amerika n'ibihugu byo mu burengerazuba bishobora kukigarurira, igihe cyose Ukraine yinjiye muri OTAN. Hahise hategurwa referandumu isaba ko Crimea yasubizwa ku Burusiya. Referandumu yashyigikiye icyo gikorwa ku bwiganze bw'amajwi agera kuri 83%. Icyambu cya Sebastopol bari bagikuye mu bubasha bwa Ukraine. Intsinzi ikomeye kuri Putin n'Uburusiya ayoboye. Igihugu cye cyahise gifatirwa ibihano mpuzamahanga ndetse kigizweyo mu muryango w'abibumbye. Uburusiya bwasaga nk'ubushyizwe mu kato gahoraho, nyamara bo bateguraga ibindi bitero bikomeye. Muri 2015 Putin yahise yinjira mu yindi ntambara. Единственно верный путь борьбы с международным терроризмом в Сирии. Uburyo buboneye kandi burambye bwo guhashya iterabwoba mpuzamahanga ribarizwa muri Syria ndetse no ku bundi butaka duturanye ni ugufata umuvuduko, kurwanya no gusenya iterabwoba ku butaka bayoboye, kandi tudategereje ko bagera iwacu. Не ждать, когда они придут в наш дом. Intambara yari hagati y'ingabo za Bashar al-Assad, abahezanguni bo mu idini rya Isilamu, ingabo zo muri Syria n'indi mitwe yitwaje intwaro yari yarafashe undi murongo. Diplomasi y'ibihugu byo mu burengerazuba yasaga nkaho yananiwe, basigaye basaba ubwumvikane hagati yabo bari mu ntambara. Perezida wariho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Barack Obama yasaga nk'uwikuye muri ayo makimbirane. Putin yari ahawe rugari. Izi ntambara zarimo imitwe y'iterabwoba ndetse n'abahezanguni bo mu idini rya Isilamu n'abandi batandukanye zatangiye mu mwaka wa 2011, zitangiranye n'impinduramatwara z'Abarabu bihereye muri Tunisia, Libya, Egypt, ziza kugera muri Syria. Ni intambara zitashimishije namba Putin. Kubwe Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zagize uruhare rwo guhirika abategetsi nka Gaddafi, Mubarak ndetse na Ben Ali. Ibi ari byo byatumye abahezanguni bo mu idini rya Isilamu barushaho gukura no gukwira hose. Ku ruhande rwa Putin yabonaga asa nk'aho Abanyamerika bo bari inyuma ya byose, basa nk'abamusatira kandi bashobora no kugera mu gihugu cye, kuko uturutse muri Tunisia uko izo ntambara zazamukaga zikagera muri Syria hari hafi ku buryo no mu Burusiya zagerayo. Kubwe yagombaga kubihagarika. Muri 2015 ingabo z'Uburusiya zinjiye muri izo ntambara, bajya ku ruhande rwa Bashar al-Assad. Bwari uburyo bwo gushotora Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
byabaye mu buryo butunguranye kuko Amerika n'ibindi bihugu bafatanyije ntabatekerezaga Putin mu ntambara ziri kure y'igihugu cye. Ni nabwo bwa mbere nyuma y'isenyuka rya URSS Uburusiya bwari bwinjiye mu ntambara hanze y'igihugu. Muri iyo ntambara Uburusiya bwarwaniye mu kirere, mu gihe ku butaka bakoresheje indwanyi z'abacanshuro. Ibi byari mu rwego rwo kwirinda ko abasirikare b'Abarusiya baramutse bapfiriye ku rugamba, ibi bishobora kuzamura amarangamutima y'abaturage b'Abarusiya bamagana intambara ziri gupfiramo abana babo hanze y'igihugu. Ni uburyo Putin yakoresheje kugira ngo ibibera mu ntambara yari muri Siriya bititirirwe igihugu cye. Mu gutera iyo nkunga iyo ntambara, Putin yabinyujije ku mushoramari bise Prigozhin bakunze kwita umutetsi wa Putin. Uyu yahawe kontara yo kugaburira ingabo z'Abarusiya ziri ku rugamba. Kontara yazamuye bikomeye ubukungu bw'uwo mugabo. Mu bucukumbuzi bwakozwe n'ikinyamakuru cyo mu Burusiya, basanze uyu mugabo afite itsinda ry'indwanyi z'abacanshuro bise Wagner. Aba bakora mu nyungu za Putin nabo Uburusiya bwahaye Bashar al-Assad muri iyo ntambara yo muri Siriya, bakishyurwa amafaranga avuye muri peteroli yo muri icyo gihugu. Ubu ni uburyo Putin akoresha mu ntambara zo hanze y'igihugu mu rwego rwo kugira ngo hatagira umutunga urutoki ku gihugu cye aricyo kiri muri iyo ntambara. Mu myaka ibiri y'intambara, Putin yabashije gusubiza imbaraga ubutegetsi bwa Bashar. Amerika ndetse n'Uburayi bashakaga guhirika. Iyi ntambara yatumye Putin abasha no gushindira ibirindiro bya gisirikare bibiri bikomeye, binatuma yongera urwego rwa diplomasi n'ibindi bihugu by'Abarabu harimo Isiraheli, Arabia Saudite ndetse na Iran. Ku rundi ruhande, byatumye amahanga abona ko ari umutegetsi ushobora kwagura imbago kandi akabana neza n'abo bakorana, no mu gihe cy'akaga agatabara. Yari azamuye indi mibanire n'ibihugu byo mu Barabu Amerika yasaga nkaho yari yarigaruriye igihe kirekire. Mu kwishimira intsinzi yo muri Siriya, Putin yahise yagura imbago agana muri Mediterane. Igihugu cya Libya nubwo cyari gisa nk'icyasenyutse, ku ruhande rwe yahabonye ubutunzi bukomeye bwa peteroli. Bwari n'ubundi buryo bwo gushotora Loni ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafataga nka ba nyirabayazana mu gusenya icyo gihugu no gutezayo akaduruvayo. Вы же хорошо знаете тех, кто довел до этого состояния. Россия была против использования. Murabizi neza uri nyuma y'ibi bihe biri kuba, Uburusiya ntibwigeze bwemera ikoreshwa ry'intwaro muri Libya, ndetse n'umwanzuro wafashwe n'akanama gashinzwe umutekano muri Loni wabuzaga uwahoze ari umuyobozi wa Libya Gaddafi gukoresha indege z'intambara mu guhashya abamurwanyaga. Nyamara ibihugu byo mu burengerazuba byishyize hamwe bitangira gukoresha indege z'intambara mu kurasa Libya, barenga ku byari byemejwe n'akanama gashinzwe umutekano. Ibyavuyemo igihugu cyahoze giteye imbere, aho imibereho yabo yari ku rwego rumwe n'urw'ibihugu byo ku mugabane w'i Burayi, ubu cyabaye umuyonga, harahura intambara za gisivile. Теперь находится в хаосе, в полном развале, и гражданская война не прекращает. Muri 2011 nibwo ingabo z'Abongereza, iz'Abafaransa ndetse n'iz'Abanyamerika zishyize hamwe zirasa Libya. Impamvu bashyiraga imbere kwari kurinda abaturage b'abasivile ba Libya. Bizeraga ko bashobora kuhagarura amahoro. Nyuma yo guhirika Gaddafi, Perezida Sarkozy yasuye iki gihugu. Mwashatse amahoro, mwifuje ubwisanzure, murifuza iterambere ry'ubukungu. Ubufaransa, Ubwongereza, Uburayi buzahura iruhande rw'abaturage ba Libya. Turabasaba ikintu kimwe, twizera Libya yunze ubumwe atari yacitsemo ibice. Kugaba ibitero muri Libya byari byitezweho ko bizana demokarasi ndetse n'iterambere. Gaddafi amaze kwicwa, hasigaye akaduruvayo. Ku ruhande rwa Putin, nyirabayazana n'abashoje iyo ntambara. Kubwe, ukwibonekeza kw'ibihugu byo mu burengerazuba, gushoza intambara, kutagera ku nshingano, guteza akaga n'umwiryane, buri uko batsinzwe, we niwe wabonera inzira kugira ngo yinjize impinduramatwara ze. Kimwe nko muri Siriya, Uburusiya na Turukiya bahanganiye muri Libya. Uburusiya bwiyunze kuri Egypt bashyigikira Marshal Haftar, uyu wari ufite igice kinini kigizwe na peteroli. Turukiya yo yari ku ruhande rwa guverinoma ihuriweho ya Libya, yari iyobowe na Fayez el-Sarraj, yo yari ifite umurwa mukuru Tripoli. Libya
cyari igihugu cyiza cyafasha Uburusiya ndetse n'ibindi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi kubasha kwinjira muri Afurika. Ifite peteroli ndetse inakora ku nyanja ya Mediterane. Gukorana k'Uburusiya na Marshal Haftar byari bishingiye ku masezerano avuga ko Uburusiya buzaha intwaro ndetse n'inkunga mu bya gisirikare Haftar, wakabaha peteroli, kubemerera kwinjira mu nyanja ndetse no kubaha amasoko mu bihe biri imbere. Byari biteganyijwe ko Prigozhin, uzwi nk'umutetsi wa Putin, ari ugomba gutanga indwanyi z'abanshanshuro ndetse agakurikirana n'ikoreshwa ry'amafaranga. Marshal Haftar yahawe indwanyi z'abacanshuro basaga 2,000 bagombaga kumufasha mu rugamba. Ibi ni muri ya gahunda ya Putin, ahari intambara arwanamo nta musirikare w'igihugu cy'uhari. Ibi byagorana kumushinja uruhare rwe mu ntambara zo hanze y'igihugu cye. Nyuma yo kwinjira muri Libya, Putin yahise yagura imikoranire n'umugabane wa Afurika. Muri 2019 yakiriye abakuru b'ibihugu bya Afurika. Kubwe yashakaga kwagura amasoko n'imikoranire bya hafi n'uyu mugabane. Muri iyi nama yahuje abakuru b'ibihugu bya Afurika n'Uburusiya, Faustin Touadera, perezida wa Centrafrica, yari mu bagiranye ibiganiro byihariye na Putin. Icyo gihe ubutegetsi bwe bwari buri kujegajega bashaka kumuhirika. Yari akeneye intwaro zo kwirwanaho. Putin we yari akeneye ibihugu bya Afurika ko bimushyigikira mu muryango w'abibumbye. Ubwumvikane hagati y'impande zombi kwari gushingiye ku kuba Uburusiya buzafasha mu bya gisirikare, Centrafrica ikabaha amasoko yo gucukura amabuye y'agaciro. Hafi ibihugu 30 byo ku mugabane wa Afurika byasinye amasezerano n'Uburusiya mu gutanga ubufasha mu bya gisirikare. Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu byo ku mugabane wa Afurika byari bitakibizeye. Ubufaransa bwo bwari busigaye bufatwa nk'ubwivanga cyane. Abashinwa bo basaga nk'abakemwangwa. Uburusiya nibo bari basigaye ari abizerwa. Ni nyuma y'intambara bwagaragayemo haba muri Syria ndetse no muri Libya. Putin we yizezaga ibihugu bya Afurika umutekano, nabo bagakorana nawe iby'ubucuruzi. Ntiyitaga ku butegetsi buriho cyangwa uburyo bayoboye muri Afurika. Mu masezerano yagiranaga n'abakuru b'ibihugu byo muri Afurika, kwari ukuzana umujyanama mu bya gisirikare ndetse akanatanga imyitozo, atitaye ku kwigisha ibya demokarasi. Imiyoborere y'uwo mutegetsi ntiyayinjiragamo, kabone n'ubwo amahanga yaba ari kumwamagana. Mu mwaka wa 2016 Ubufaransa bwari bufite kontra yo kugarura umutekano muri Centrafrica yararangiye, ntibwongererwa indi. Putin afatirana icyo cyuho abasha kwinjira muri icyo gihugu. Ku ruhande rw'Abafaransa bwari ubushotoranyi bw'Uburusiya ndetse no kubangamira inyungu zabo. Icyo Putin ashyize imbere, ahagaragaye intege nke niho yinjirira. Muri Centrafrica, kompanyi z'Abarusiya zicukura amabuye y'agaciro zitera inkunga ibigo by'amashuri, inzego z'ubuzima n'ahandi hatandukanye haganisha ku mibereho myiza y'abaturage. Ibi bituma haba amaradiyo yaho, ibikorwa by'imyidagaduro ndetse na sinema byose biba bishimangiza Uburusiya. Bafata nk'igihugu cyabagaruriye amahoro, nubwo hakigaragara imitwe imwe n'imwe yitwaje intwaro. Muri 2021 Putin yari amaze kwigarurira igice kinini. Yari afite ijambo muri Ukraine, Georgia, Syria ndetse no ku mugabane wa Afurika. Uburusiya bwari bumaze kugarura ijambo n'ubudahangarwa muri politike mpuzamahanga. Amahanga yari amaze kubona ko nta gitangira ndetse batazi aho Putin ateganya kwagurira inshengezamatwara ze. Kubwe nta gusubira inyuma. Мы услышали ваше заверение о том, что НАТО не будет развиваться. Twumvishe ibyo mwatwijeje ko OTAN itazigera yaguka ngo igere mu burasirazuba, ariko mwarenze kuri iryo sezerano. Muri abantu bafite ubwenge, kuki mudufata nk'aho turi ibicucu? Kubera iki mutekereza ko tudashoboye gusesengura ibintu byoroshye nk'ibi? Agasuzuguro no gutesha agaciro Uburusiya bikozwe n'ibihugu byo mu burengerazuba bahagarariwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatumye Uburusiya bwari bwarababajwe no gutsindwa mu ntambara y'ubutita izamura uburakari hafi yo gutangiza indi ntambara y'ubutita. Haba ibihano bifatirwa igihugu cye ndetse n'ubukungu butari hejuru ugereranyije n'ubwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika cyangwa Ubudage, nta kibuza Putin gukomeza urugamba yatangije rwo kwamagana OTAN ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kimwe n'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi afata nk'aho ari bo bamushotora. Kuri ubu ari mu ntambara na Ukraine, kugeza ubu hataramenyekana ikizayivamo.